Jambo wa ndugu watazamaji na washuje inshuti zacu, ni baraka kubwa sana n'umugisha kandi na Mungu ametupea tuweze kuzungumza na tena. N'umugisha Imana duhaye kugira ngo twongere tuganire. Tunashukuru Mungu kwa sababu tumepata hii nafasi mara nyingine. Dushimiye Imana yongeye kuduha uyu mwanya kandi nafasi ya kumshukuru na kusema mambo za Mwenyezi Mungu. Ni umwanya wo gushima Imana no kuvuga ibikorwa by'Uwiteka. Leo tunataka kuzungumza mambo ya ufufio. Uyu munsi twatekereje kuvuga hejuru y'ijambo ububyutse. Tunaposema ufufio unasikia nini? Ububyutse wavuze ubiki? Tunaposikia watu waliomba, wengine wakazungumziwa na ndege, unasikia aje? Iyo bavuze amakuru Kristo kudegea ganira n'abantu ubiki. Na wakati mwingine igihe runaka wakati mwingine unapata watu wanasikiliza sauti ya Mungu. Igihe runaka abantu bumvishe ijwi ry'Imana na Mungu anawanenea. Imana ikabaganiriza. Mungu anawazungumzia. Imana ikarushaho kubaganiriza. Lakini watu wanakanuni, je, ni nani anakueleza? Ariko abantu ntibabashe guhabwa ese ni kuganiriza. Biblia inasema, ijambo ry'Imana riravuga ngo mara moja Mungu ongea. Imana ivuga mara moja Mungu anaongea, lakini watu hawatambui ni nini Mungu anaongea. Imana rimwe na rimwe iratuganiriza ariko abantu ntibahabwa icyo Imana ishaka kuvuga. Tunasoma kitabu cha Mithali. Isome mu gitabo cy'Imigani sura ya 25 mstari wa 2. Igice cya 25 umurongo wa 2. Hapo tunasema kwamba ni mkuu wa Mungu kuficha mambo. Aho ijambo ry'Imana rivuga hejuru y'Uwiteka aguhisha ikintu cyayo cy'agaciro. Lakini ni heshima kwa wanadamu kufichua hiyo mambo Mungu aliweza kuficha. Ariko ni ishema cyane kubwizo Kristo yaduhishe. Ni wanasema kwamba ni heshima kwa wanadamu. Ni ishema kubw'umuntu kufichua hiyo mambo Mungu ameficha. Gutahura ibyo Kristo yaduhishe. Kwa hivyo ile mambo Mungu ameficha nini? Izo ngibyo Uwiteka bishimiye. Mungu atuficha nini? Imana yaduhishe iki? Unaposoma kitabu tena cha Wakorintho wa 2. Isonye mu Bikorinto ba 2. Kuna mahali inasema kwamba Mungu aliweza kuficha utajiri ambao haupatikani. Ijambo ry'Imana ritugira ngo Imana yaduhishiye ubutunzi butabonekeshwa amaso. Na hiyo utajiri mkubwa sana. Ubwo butunzi ni ubutunzi bw'ingenzi cyane, lakini iweza kuficha kwa vyombo ambavyo vinaharibika. Ariko ivyo ngivyo yabihishe mu bikoresho byangirika. Mungu alificha huo utajiri kwa zile vyombo ambazo zinaharibika. Ni kubera ko Imana yahishe ubwo butunzi mu bikoresho biharibika. Kwa sababu ni kubera ko hizo mambo Mungu alificha, izo ngivyo Uwiteka yaduhishe, tuweze sisi kama wanadamu kutumia ile nguvu za Mungu kuzifichua. Ni kugira ngo dukoreshe imbaraga n'Imana ziturimo kugira ngo tuzihabe. Hivyo ndivyo kitabu cha Timotheo kinasema tena hivi. Izo ngivyo Timotheo yongeye kwandika. Inasema katika nyumba ya Bwana, aravuga ngo mu nzu y'Uwiteka kuna vifaa ambazo ni za dhamana. Hari ibintu, hari impano z'ingenzi. Kuna vifaa ama vyombo ambazo ni za maana. Hari ivyombo vy'ingenzi b'ikanisa. Na kuna zile vyombo ambazo ni za dhamana lakini si dhamana sana. Hari ibikoresho ndetse by'ingenzi ariko bitari ingenzi cyane. Na kuna zile ambazo zina bei bado kidogo. Ndetse hari ibikoresho bidafite uburemere. Hivyo izo ngivyo Mungu anatumia hizo vao ama hiyo utajiri aliweka ndani ya mwanadamu. Izo ngivyo ni ubutunzi Kristo akoresha ahishe mu muntu, ili aweze kuzungumza na huyo mtu aliyemuumba, kugira ngo aganire n'uwo muntu yaremye. Hivyo ndio tunasema ya kwamba tunaposema ufufio, izo ngivyo tukisema tukubuzuke, ufufio ya kwamba Mungu aliweza kutumia watu. Ubuzuke turavuga ngo Kristo akoresha abantu. Mungu anaweza kuzungumzia na kulea watu kwa njia ambayo ni special. Imana iganiriza abantu bikurikiranye n'inzira zigiye zitandukanye. Ni njia za special, njia ambazo si za kawaida. Inzira zigiye zitandukanye ndetse zigoye kumvisha amaso y'abantu n'amatwi y'abantu. Kwa sababu kuna wakati mwingine unasikia una kiu ndani yako ya kuweza kumtafuta Mungu. Kubera ko nigite
na umlilie, kuna jambo litafanyika. Ukumva ko numurira cyangwa ukamushaka Kristo ari cyo gukora ku buzima bwawe. Hivyo hiyo utajiri ambao unaleta ndani yao ndio inaweza kuwaka kama moto iweze kutafuta Mungu. Ubwo butunzi yabushizemo nibwo bwagize uremere muri wewe ugashaka Kristo. Hii itafute ile roho ambayo Mungu aliweka ndani yako. Kugira ngo ishake umutima Kristo yakuremeye muri wewe. Hiyo roho ndio pumzi Mungu ambayo ilimulia mwanadamu. Uwo mutima ndio wa Mungu Kristo yahumekeye Mungu. Na hiyo kiu ndio tunasema ni ufufio, ni kiu ambayo si ya kawaida. Iyo nyota niyo y'ingenzi itandukanye n'iyo twasanzwe tuvuga. Na hiyo ndio tunaita ufufio. Ivyo nizo bituzutse. Ufufio inaishwa tena. Uzutse awanishwa ni kama mama ambaye ni mjamzito. Amewanishwa n'umugore utwite. Mama ambaye anatarajia kufungua ama kujifungua mtoto. Ni igihe umugore bageze igihe cyo kubyara cyangwa se kujifungua. Hapo anatarajia apate mtoto ili huyo mtoto aseme ni baraka kwa Mungu. Igihe yitegura kubyara kugira ngo avuge kizamuvamo ko arudisha kuma. Hapo ndipo bado ufufio. Aho ngaho n'ubuzutse. Kwa sababu ndani yetu kubera ko muri twe kuna kitu kinafanyika. Ikintu gikorwamo. Na kuna kitu kinaendelea kuundwa ndani ya mwanadamu. Ikintu kigerageza kwirema mu muntu. Hiyo kitu kinaundwa ndani ya mwanadamu. Ico kirema mu muntu. Hiyo yamfanya mtafute Mungu mara sana. Kugira ngo urusheho gushaka Kristo. Na hiyo kitu inajiunda kama mtoto yuko karibu kuzaliwa. Ico gisa n'umwana uri mu ushaka kuvuka. Hiyo ndio ufufio ambayo tunatarajia iweze kuzaliwa. Ivyo nizo uzutse gushaka kugira ngo uvuke mu bantu. Kwa hivyo tunaposema ufufio, iyo tuvuga uzutse ni ya kwamba na jambo Mungu anataka kukuzaa ndani ya wanadamu. Ni ukuvuga ngo hari ikintu Uwiteka bashaka kurema muri wowe. Na tena kuna utajiri iko ndani ya wanadamu Mungu anataka kutumia ili iweze kufikia wanadamu. Kubera ko hari ubutunzi buri mu muntu kugira ngo Kristo unyuzemo kugira ngo ugere ku bantu. Bwana sifiwe. Kristo ashimwe. Kwa hivyo tunapozungumza mambo ya ufufio, rero tuganira hejuru y'ubuzutse, tunataka kuzungumza mambo ambayo itazaliwa na mambo ambayo itafanyika ambayo si ya kawaida. Turashaka kugira ngo tuvuge ibikorwa ndetse no kuvuka bitandukanye n'ibyo twari dusanzwe tuzi. Tunaposema ufalme wako uje, iyo tuvuga ngo ubwami bwawe buze, mapenzi yako afanyike, gushaka n'urukundo rwawe byo biba. Hivyo tunasema Bwana naweze kuja utawale duniani. Tunavuga ngo Kristo utegeke byose kuri iyo si. Hivyo ndipo tunasema hiyo ndio mambo ya ufufio. Ivyo nivyo bita uzutse. Kwa hivyo ufufio, uzutse ni kumwalika Mungu afanye kazi hapa duniani. Nubwira Imana kazi akaba yikora kandi gategeka. Na tena maana tena ya maombi mara nyingine. Kubera ko amasengesho kandi tukisema maombi, amasengesho tunamaanisha tunashaka kuvuga ngo tunaalika Mungu akuje aingilie maisha ya wanadamu. Tunaomba Uwiteka kugira ngo wose amutegeke kugikorwa. Tena kama utamwalika Mungu, iyo ubasha kwamagana Uwiteka, na kama hautamwalika, igihe utamuhamagaye, Mungu hawezi kuingia maisha yako. Imana ntishobora kuza mu gikorwa. Kwa hivyo vio kubera uzutse inabidi tumwalike Mungu. Biradusaba kugira ngo dusabe Imana. Inabidi tuwe kama wamama ambao ni wajawazito. Birasaba kugira ngo duse n'abamama batwite. Wamama huyu wako karibu kuzaa watoto. Abamama bari hafi kwibaruka. Hawa mama wanamlilia Mungu sana. Abamama bageze igihe cyo kubyara babasha kutakira Uwiteka. Wanajaribu kufanya vile wawezavyo, bakora uko bashoboye ili waweze kupata watoto wazuri, kugira ngo babashe kuronka abana beza, waweze kujifungua vyema, kugira ngo babashe kuzara neza. Hapo ndipo tunahitaji kupata ufufio. Hizo ndizo dushaka kugira ngo turusheho gushaka ubuzima. Na tena watu ambao wamemjua Mungu na tena wako na ufufio wa Mungu, baba ni barusha kumenya Imana na bafite n'ubuzutse muri bo. Hawaangaliwani kwa mwenendo wao, babasha kutekereza kuzurugendo rwabo, hawajiangalii jinsi wanatembea, ntabwo babasha kureba izuko bagenda, hawajiangalii jinsi ambao wanafikiria, jinsi ambao wanafanya mambo, ntabwo batekereza ibyo
ibikorwa byabo, bali ni nini wanaangalia. ni niki batekereza n'icyo baba bareba. Wanaangalia mtazamo wao, bareba vision na focus yao, wanaangalia jinsi ambao wanaweza kutazama, bareba icyo bareba imbere yao, na tena ni nini Mungu anajaribu kuwatumia waweze kuleta hiyo ndani ya watu. Niki Imani ikoresha kugira ngo ibazane mu buzuri. Kwa hivyo tunapotaka hiyo ingia hapa kugira ngo turusheho kuzana ubuzutse kuri nosi, inabidi tumwalike Mungu aweze kutawala. Birasaba kugira ngo turarike Imana arizitegeke, ili watu waweze kumjua Mungu, kugira ngo Imana abantu barusheho kumenya Kristo. Unapolala igihe uryamye ulale chini ya uwepo wa Mungu, ubashe kurara ucishishwa bugufi n'ijambo ry'Imana, ulale kwa uwepo wa Mungu, ubashe gucishwa bugufi na Kristo Yesu. Unapotembea igihe ugenda utembee kwa uwepo wa Mungu, ugendere mu gushaka kw'Imana, kwa sababu kubera ko uvuvio ukiwa ubuzutse buhari, hata ukitembea iyo ugenda Mungu anakunenea, Imana inakuganiriza, hata Mungu anakutumia, Imana inakukoresha. watu wengine najua walikuwa wanatembea na Mungu, hariho abantu Imana itubwira bagendanye n'Imana, hata wakitembea wagonjwa wanaponywa peke yao na kutembea kwao, igihe bagenda mu muhanda abarwayi barakira bila kuwekelea mikono, ndetse bataranabarambika, bila kuongelesha mambo zingine, bataranababwira n'ijambo, kwa sababu wana uvuvio ya Mungu, kubera ko bafite ubuzutse bw'Imana. Najua Paulo na aliyopita ama Petero, Paulo na Petero, Paulo alikuwa anaponya watu kwa handkerchief. Paulo yagiye akiza abantu mu buryo butandukanye. Kwa handkerchief igitambara ya kuja kujipanguza ili kunaponya watu ya Paulo. Paulo yagiye akiza abantu bikurikiranye n'igitambara ya kujipanguza majasho. Igitambara cyangwa umuswara yakoreshaga kwihanagura ibyuya. Petero yeye alikuwa anaponya watu kwa kivuli yake. Petero yakizaga abantu bikurikiranye n'igicucucucu. Alikuwa anatembea katika hapo baraza ya Salomoni. Yagendaga muri baraza ya Salomoni. Hapo alikuwa anaponya watu kwa hiyo kivuli yake mwenyewe. Aho yakizaga abantu biturutse mu gicucucucu. Hivyo ukiwa na uwepo wa Mungu hakuna mahali ambapo Mungu hawezi kutumia. Igihe ufite imbaraga z'Imana no gushaka kw'Imana na Imana itagukoresha. Mungu anachagua atakutumia hapa ama hapa. Imana ntabwo ihitamo izo gukoreshereza, kwa sababu Mungu atakutumia kwa njia zozote mahali popote. Kubera ko Imana ikukoresha aho hose ni nziza zose, kwa sababu una uwepo na uvuvio wa Mungu. Kubera ko ufite ubuzutse ndetse uriho gukora mu zushaka bw'Imana. Mungu awabariki. Imana yamishiragire neza watendebe. Imana wakorere bitanga. Mungu awaingize kwa nguvu ambazo za kufia. Imana ibaha imbaraga z'ubuzutse. Na tena msimame imara. Kugira ngo murusheho guhagarara mwembi. Muweze kushinda. Kugira ngo mubashe kurwana. Na mshinde mashindano ya shetani. Mubashe gutsinda Satani. Na Mungu awabariki. Imana ibiteho. Wainue. Imana ibagasanire. Na wapende za mabira wangu na tamani. Imana ibaha ibyo mwifuza. Amen.